Ka KGP Assembly, LYNGBA ka Thomas Jones School of Mission, kabaran site SOHRA SOHRA, haka lifeway turik LBER R1000 R4R, kalayo ban PLIE ya ka course Diploma in Mission Studies, ka course ka Arsnem, batru kalayo ban PYNKUPBUROM ya ki Samla Pule, jong ka Thomas Jones School of Mission. Hakini ka sngi Reverend Jingplie, ubalong moderator jong ka KGP Assembly ulalong ukongsan hagini ka jingalang. But Reverend Dr. B.L. Nongbri ubalong principal jong ka John Roberts Theological College Mauklad kumusumbod kongsan. Lapanyat yagani ka program the Reverend D.H.L. Nongbri ubalong president jong ka managing committee jong ka Thomas Jones School of Mission. Layalam haga Jingplie nagaktiyan ka jong ublay bat ka Jingdway day Mrs. S. Tensong ibalong i-chairperson jong ka Jingasengantay KGP Assembly. Ya ka Jingkren Pediang laay do Reverend E. Dopri ubalong principal jong ka Thomas Jones School of Mission. Layoru ya ka Jingkren PYNKUPBUROM na Reverend S.R. Dakar ubalong senior administrative secretary jong ka KGP Assembly. Batru lasam yaki award siya ki Samla Pule jong ka Thomas Jones School of Mission na Reverend S.R. Dakar ubalong senior administrative secretary KGP Assembly but na Reverend R.R. Rapsang ubalong u administrative secretary KGP Assembly. Hagani kasngi layoru yaki Jingkren Lingkot na Reverend Dr. B.L. Nongbri ubalong principal jong ka JRTC Maukulat, Reverend Dr. HTC Sumer ubalong senior executive secretary KGP Sinat Mingi, but now Tumen Basan Eastware ubalong moderator jong ka SOHRA Presbytery. Layo ru ya ka Jingkren but ka Jingplie ya ka niga course now Reverend Jingplie moderator KGP Assembly. Lapinipo iping ya ka niga program da ka Jingedon Ringkat ka choir na ka Jingaseng Samla balang nong saulia. But ya ka Jingkren ay kublay la ay do Mr. R. Dakar ubalong assistant lecturer jong ka Thomas Jones School of Mission. Students but Muslim Kakadoy tarang how lay judin. Ubalatan ya gibenen dakil o ubakra Islam ya kakendaw ubapenmi ya utlang halor kilo. Waay kabang how merang tanah ikon tengah kibapa. Umjo snow ha hakabor ukulay. Umjo snow ha kikijat kurim. Try snow ha kita masyad kiri u. Kita kibakar men hakajinis na ijoku. Yaro yang terakhir go Jerusalem. Yaro beli go siang. Napa lapan ayu jadi jenjang dekat dok jonghan. Lapan go jadi go jonghan apa jonghan. Penlau kacing. Reverend German. Baru kan di dalam LYNGBA juga program ada di presidensi pemerintah. Menengkong yang hidup dari Jingpynkupburom kabakrami uble, wapuniyo hangi kumgani kalat mengelak Tjsm lang kumne. Bat kerpange nagbenta itu baru kibangi lakuat semua hagani ke program kabakerpang. Tekanan banung Islam hagaju kapur kat bangan priang semua yang ini kibangi la kos semua kakerparu yang staff kibangi kumjung student bagi nang pen Deng di poke jongki tam jadi baru kepada dari kementerian Syakamat berkunjung di kita gibangi ya. Na kebentra uturai baru mulai tip ya kamon ke jomu na kebentra jongpi iwe by way
Ulay unyarap ungkaku na kaburom kajogo. Amen. There are people who watch things happen. Kiba kami, kiba petu gunu ki jia. Henry ngas ngudai ban ong hakane kapor kaborun kam na kini kalong bapinong kita ki brio haka fast category. There are people who make things happen. Mentah haba kilala banjat ia kan ka Jingplie ke Jingplie. Ngimla mantip hangu ka placement ke Jingplie, hangu pinyo mantrai, shanu pidai banlai, ke ka kam ka pintrai, kadon haga Jingpurkhat ke Jingplie. Bagaimana ba kita ki bano kalong ha kata ka expectation ke Jingplie. Kapa pintrai ia kanu ngamla mangklet ia kawai ka statement jong William Gary unong sen jong ka Serampur mission wong expect great things from God, attempt great things for God. To kwilanti ki bakrao na ulay but to le ki bakrao na kabanta ulay. Ti hapden kani ka vision but ka mission ka Jingplie. Ngiran kam likely. Bagi kita likely. But kita ki statement ka ongkum ni. That love is always healthy. Kalau anu kabadak dekat sini, kalau berbor kabakai kabaklan. The heart that serves is always happy. Kalau anu kabasyakri, kalau berbor kabakmen. The heart that cares is always strong. Kalau anu kaba ai ia gading sumar kalau berbor kabaklan. Tina ini healthy, happy and strong. Love, save and care. Ketika mission berkevision ke jongi kabangi respon ia ke command ke jong rai disu ha ka ministry ha ka lengha kabapi pinha banyak kendu lasai lasisni. Kabar pati. Berbor ni don kawai ke Jingpurkhat. Habang ila dek ban puli ni kwa ban yo kam hanu on point ni apply kita. Kata ka bang ni puli. Henry ka service ka holistic mission ka Jingplie. Ka service kamong piyo kam employment ni unemployment. Ka service kalong 24 hour. Menit lani mensni ketika service ka pangin ay nagasintu ka jongi. Dari ki jongi, da kalau not ka jongi, ba nagadinim ka jongi. Kata ka de ka service ka pangin hanu. Ni selutu bakla borabor ya ketika ka employment ba ka unemployment hangga ka service ka pangin ka spiritual service ka jongi. Menta ketika ka course ka pila penek ki certificate ki bansam sebi menta. Henry tu kan ma ba kajing penek ya kenika course kamut ba kajing puli kalau complete na kabanta Jingplie. Ka Bible kung ka textbook ka life ministry ka bangiim daka kabangi puli, kabangi syahikai, bangi imru, negiji kai jongka. Kalau kabanta jongka Jingplie, bat ka Jingplie sem, kajonga kajongki, kun ki syakri ki jonglai. Di nama kata, nagwa banitu yapi, maka don kawai ka statement jongway u evangelist. Mr. Raju Lapang,
Miss Rejoice Collect, Mr. Riddle Marga, Miss Priti Kemen Nomrum, Miss Sanamlin Sina, Mr. Secondary Lapasam, Mr. Seika Mumsong, Miss Shaihun Tanghiu, Mr. Signal Singh Noman, Mr. Wansalan Suting, Mr. Williamson Suting, dan Miss Wong Peladi Sumo. Ini tiga pendek yang Jingplie juga yang senang ada aku baru live sangat. Excellent, but the prize which is famously power. We don't know wake award the bangit make pangmanda pagkataga din ang mata all-round academic performance. Sumama ni Jem kung kadat ay burang support prize. Sumama ni.
ya uni orang tak orang sempat tak simsong juga cari penuri macam ni. Yang penuan bang yang jingkren kalau ke benda macam John Roberts. Siapa yang terus pak dan yang seni yang mungkin bersekat dengan kasih literature. Hai kenkin PLIE di jangkau uang. Tjsm berkat uang ngam ngau Islam banjuk kejat. Hati pelau bagi mau siang. Bak kamtam dengan yin agar yang dengan jaga tentang. Uang bagi senyum jana baru kian. Henry uang dan berburom yu John Roberts yu kejat anda. Irakan teman pesan LBER Julai. Habis kencang doa yang kencang tentang juga jaga pelau dijangka. Yang kan dia ini, bahkan dia yang kapala jangka dikasih. Lalu sedia mereka berkapala kepada rebuilds agar yang harus berkuar Islam kepada PLIE Dr. Masuns bak William Lewis. Jangan bertunjuk kepada pastor, kepada berlayan di Jingpynkupburom, jong dari yin penuh kendai kelau berkat. Dari kejagaan, kami long kejagaan tentang kepada penlong ini umbi kumbai long School of Mission. Nanti mereka panggil lain berjingkerku kerdok. Harga kain bersambut tam, berjumpai kalau nonton jongi which is fresh. Mamanlah udah Jingplie kebakar tam. Nak hamil kejumpi. Kalau mengubah Tjsm IAKA untuk HP Assembly, para mengikai Samla Pule bagi Jingplie, John Roberts Theological College. Dalam pilihan dalam SOHRA, ia akan back to the managing committee. Ia akan jam, yang wipat usin jam, kam shalor hakikinya nanti dijangka. Berkata kalau menunjuk program PLIE yang digawe setengah Jingplie kalau kamalor ke Diploma in Mission Studies. Pada ngalayo pandian ngalayo yang dikasih jam berkemai. Letak dari kemen berkah. Pada bagian hari hapok jong kali ke pelau berpok di grup kali yin ke tentang kumalong dilakukan asal karena karena dia yang dijumut uji berkat bagi snow berjonga jadi Islam di balik abang ayo penurut lain terlihat Islam ya kan syong bangsa akan rindu sim hapo jong kali kejaga menba kecerat Theological College kalongpung Islam IAKA Hakuk Komikai di IAKA Mission Namar ka commission hi kadai kongsan hi jong kabalang kumba kiru perkhat kumba ki Bible scholar hi dion kabalang ka in namar badon commission ada dalam commission kam dan balang ka ada jadi perkhat ba kabar khamat tam kakam jong ka balang di commission commission hingga perkhat ba ye dei ba ni commission pi ka sen ka benung pong ka ba ka pastri ka pha yang akum untuk thot le ni unong khmat chik sino namar ha ka kapor nampakong experience PGP Assembly bahwa lapan kre nak berkawan kertiusu ia kali kecing Pule jauh ini kul sama jauh kibalang di jami nak kurus kebajudan jumpa kisnya kirolai ban
ban rasio, ban demisiu, yang pos pemerintah, kerakimai, bagi rumah pos, rumah asmen. Penyidap dari sesuatu kau, bagi play, kenalan, rumah yang PJP Sobri, berpek, berpunya, cakap boleh yang ini. Bantu ke presiden luai play berku. Senior Administrative Secretary of the PGP Assembly, the Administrative Secretary of the PGP Assembly, Senior Executive Secretary John PGP Senate, Mini, Nangka, the Principal PYNKUPBUROM Jongi, Kinoi Kai, Mat Kibasyak Kai, Baro Prabowo Kibadon Haganukor. Now I could play you P. Have a Christian Kabatiantam, which don't try, but not the John Jesus Christ. Kani kalong kapor kabakkamen, but kalong kapor kabangsa Jingpynkupburom have history. Jom kabarang hari kasih bacakia LYNGBA PGP Assembly. Kalian melihat baka PGP Senat kabalong hakasnem kendai sepat kendai usan hakabalang Presbyterian beli daka way ke jimut daka way ke jimperkat layakut ban PLIE IAKA Thomas Jones School of Mission. Ban ai ke Jingkai ke bakam kerpang hakabede ban ke mission kabala. Ban ala ban PLIE IAKA balang hakari kasih ban jantia ketumi barakoi. Hangi kadar kaptulang Kawan dikejit yang dijual kenal joko koster. Bagi barang kejongi hari kasih baca dia. Kisah tak harapkan kekhidmat kawan dah. Bagi jingtu, abang isen yang kena kemisah. Kerana ban pengkram. Bantunya yang akan mission haka barang ini barkoi akan dikembali ke sini. But kali kalau kebentar kebahak kritam, kalau tuan Yesus uirak halakat jom kabarang ke sini. But kalau kajik klik kajongi kibabentar, bantunya yang kita lain juga injai macam. Bagi ayu yo brain bagi longkin kijoni. Kibalayo ia kani kejinyo ipa. Nama kem kejinyo ipa orang kita problem. Bagi kalau kune kumakalong hari unta. Hakam liyo ia kawan ayu sesuatu Nakabita kilaku sama student ki Pule bak ki bala pendat yang Jingplie ke Jingplie. But kajingtu hakar PLIE yang ada Thomas Jones School of Mission. Kalau ban pensa jikema nakabita dictionary di Jogi. Thomas Jones berikut hubungan yang kejat hamil SOHRA. Kasih dan baru Yesus haru wajibkan jongi kawan nyanyian baru Yesus kacapan nilai hasil
Kisupi Assembly Baro Kibayaran Ringkat Hari Lapor Banyak Sakilang Di Resmi Kabupaten Jam School Tatunjuru Ki Penembasan Kibayaran Lang Hari Lapor Ki Khot Jom Kingseng Kentai Jom Kisupi Assembly Ki Nomi Khmat Naki Presbytery District Baki Bang Baper Bat Kumjuru Yaki Kemedi Khmat